Itawa Akwina Sigeru na ngwagia stage ya Kimbo mwana na Thika na ndakena muno ni nyugikinya mweno uyu na no je murutera ya mwata wa TV athi kwirorera to ni je mwana mohoro mega. Eno ni Murata wa Ngai TV. Hello guys, mimi naitwa Paul Kamanda Njoroge, the head waiter wa County Pride Hotel, and today we have a very special guest wanaitwa Murata wa Ngai TV, Kuga na Moika. So if you are not watching this TV, don't miss a lot, because they have each and everything. Na kama uko na biashara yako hapo hivyo, unataka kupigia advertisement, uko na nini yako unataka kupangia program hapo hivyo, advertisement na kila kitu, always consider Murata wa Ngai TV, because here ni Kuga na Moika. Are we together? Eno ni Murata wa Ngai TV. We mwega mwiroreri wa Murata wa Ngai TV. Nitorakwa ni wa gift kana mere wa gift furniture kuria murera darasa. Negenagio ni TV nira kumirorera. Kabada sekonda ciara ko ndi ciguaga wega. Niratunyiterera kwa jithu turerera. Twika kwirorera na nigetha tuthie na mbere ona yokire ukure ngikura nayo. Kaitu Murata. Eno ni Murata wa Ngai TV. Negalo cigerete wega thaa imwe cia hwaini na ubone kwa Murata wa Ngai TV geto muciri wa Mwangi metha-ini ya mohoro Kadudu ndaingira nigetha tumurike riboti ira twatira twikuhariria kuma riria riwa rikiumire ngoi-ini. Reke twamukire matemo nigetha tuthie na mbere na riboti citu maria tukuhaririirie hwaini wa umuthi. Imejengewa soko 12 na Rais Ruto. President William Ruto kuhurirwo ndebe ni atongoria atumia. Together times 5 years. Exactly. On the 5 billion. This only 45 billion. Riu na tutikwenda horo wa kiama. Budget ya mwaka wa kigina mwaka wa 2026 na 2027 gutaterwo. No contract you can sign with intimidation. Na arimu wa Nathari County ni ya mbere guthie na mbere na mururungano. Na leo tulike thiini wa riboti citu hindi ya kugathika matawa ma Sora mwena wa Thika. Uteti wa Kiambu woete njira ingi kuria gavana wa Matangi akiuga akoretwo akihitwo ni honge na matongoria matiganite niguo kuhurukia uteti. Godfrey Mucheke mutongoria wa aria aingi kaunti-ini ya Kiambu akiuga thirikari ya Kiambu ikoretwo ikihonokia mbiru cia mamilioni ma mbeca na matawa ma Sora. Mnaona vile ninakimbizwa huku hivi. Makesi zimejaa kwa koti. Nimekimbizwa mpaka hata risasi nimejaribu kupigwa nikiwa nyumbani. Wamekuja wameharibu mpaka biashara yangu nilianzisha kama nyinyi hapa ya Jua Kali huko Nairobi. Wakakanyanga na wakabeba kila kitu wakatupa Kibera. Kusudi wanataka kunitishia ati ndio niweze kukaa kwa laini moja kama nimeinama ndio vitu ziende. Na ni kitu jamaa mzuri. Alafu wakaniambia wanalete mtu mwingine atasimama kiti ya governor kwa vile mimi nimekaa ngumu. Mataa kama hii ya Sora kufikia saa hizi ameweka mataa kama hii 12,000 na anaenda kuweka ingine 24,000. That is why I'm telling you, mimi kama majority leader wa Kiambu, yetu, nawaambia it is the only opportunity ambayo tuko nayo saa hizi kwa mwaka ambao unakuja
ya kujaribu sana tushikilie huyu gavana wetu. Hivyo niwe turenda oyo gavana huragwo tuko na muthenya niwe turenda. Wamatangi amefanya kazi hajafanya. Kama nyinyi mkikagua muone ya kwamba Wamatangi mwaka wa 2027 hajafanya kazi, basi hakuna haja yangu kurudi kuomba kazi mara nyingine. Nilisema nitawaomba kura ya 2027 kwa mjadala na kwa ticket moja peke yake ya ile kazi nimefanya. Na minista wa miako guku bururi-ini Alice Wahome nĩateteire budget ya mwaka wa kĩgĩna mwaka wa 2023 na 2027 akiuga nĩ ĩkĩrĩire maũndũ marĩa marahutio mũkenya matũra-inĩ na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe kwanjia gĩthomo nginyagia waki. Augĩte maũndũ maya nĩmekũkinyanĩria nĩguo kũhotithia president kũgĩa na itĩna rĩa kerĩ. Budget ya gĩthomo last year but one na thirikari nĩ ĩgĩũka yarĩ mbeca cigana, yarĩ bilioni magana mana. Rĩu budget ya gĩthomo huyu ndugu yetu Gachagua alisema tumeangusha budget, imeenda chini, lakini kwani bilioni 400 na bilioni 700 ni gani kubwa? Bilioni kenda times 5 years. Exactly. Hizo ni 45 billion. Rĩu na tũtikwenda ũhoro wa kĩama, tũrenda tuone wĩra na tuone mũndũ ũngĩ ũkũruta wĩra ũkũndũ rutĩte. Gatanga Maragwa kadra rĩu nĩ kũgũithio ragũithio kuma level 4 ĩthiĩ level 3 na no ũrera andũ nĩ ũraruta wĩra. Nĩtũkuonana watu wote wanasema ni William Ruto, wanasema ni tuta. Nimanyita rĩu gaciko gaka gaitũ rĩ asikirira kaitũ mahali ithuĩ tũtikwenda kũmũte. Arokire Murang'a, arokire na mabilioni na bagi, na mũndũ ndangĩũkaga na bagi ya billions agacoka tũkamũhũra mahiga. Ũcio nĩ ũgĩ? No tũhũre mũnene mahiga? Nĩ mũkwenda acoke twakĩrwo barabara cithire ciothe? Mwana yako haigwo wĩra thĩ twĩna mĩaka 60 thoko ĩyo ndĩrĩ yako no ĩrakirwo kahinda gaku na ndũninĩte mĩaka 2 ministry yore. Ukamba kwĩrora ukamba kwĩũria atĩrĩrĩ ndĩrabuata haha tondũ nĩ gũtũthiĩte na koguo nĩ hĩndĩ ndĩ in the government nĩ njũĩ kũu nĩkuo ingĩona ũgima mwega wa mwĩrĩ. Kũu nĩkuo njũĩ ciana citũ cingĩthoma. Kũu nĩkuo njũĩ atĩ maũndũ marĩa mothe ingĩenda thĩinĩ wa bũrũri ingĩmonera thĩinĩ wa thirikari. Nake President William Ruto nĩatũgĩrĩtie na agatũgĩrĩtio nĩ atumia atongoria kũrĩa mathiĩte na mbere gũtura mũingĩ na iheo mama kaunti-inĩ ya Taita Taveta. Mũingĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ makĩria nĩ ũrĩtio gũikara marĩ mwena wa thirikari makĩria nĩguo kũgunĩka na tabarĩra cia ũthii wa na mbere makĩria motungata marĩa maumanaga na thirikari. Riboti ĩno na Mũndũ wa Mohoro. Ukiangalia soko, nikikwambia kwangu mimi nilikuwa nimejijengea soko 18, nimejengewa soko 12 na Rais Ruto 12, na najua amejenga pia kule Murang'a, vile amejenga huku Voi, vile amejenga huku Taita Taveta, kwa sababu najua anafanya kazi bila ubaguzi. Ilikuwa campaign pledge ya viongozi wengi, lakini hakuna mwenye alitendea haki. Ni huyu William Samoei Ruto. Kwa hivyo tukisema kwamba anafanya kazi, anafanya kazi. Tukisema kwamba ameweka usawa, ameweka usawa. Jamani wa pwani wenzangu, wacheni niwaambie maneno ya kisawasawa. Hizi grupu za opposition zote ambazo wamejipanga opposition, sijui yule jamaa yule ambaye saizi hana substance ya kuongea, a whole leader who used to be the deputy president of the Republic of Kenya, hana substance yake matusi. Na walimu na thari kaunti-inĩ ya Murang'a matwarithĩtie na mbere mũgomo wao ũmũthĩ magĩikĩrĩte na kũrĩ thirikari korwo ĩkĩnina mũbango wa kũmandĩka na kandarathi na kũmatua arimũ a kwandĩkwo gĩa biũ. Makĩria morĩtie thirikari ĩkorwo ĩkĩmarorera mĩcara kuona nĩ matũnganaga na moritũ maingĩ makĩria marĩ wĩra-inĩ wao.
ilikuwa dictation. Most of the teachers who are there were there na walikataa. It was threats, it was intimidation. There is no contract you can sign with intimidation. Hiyo era iliisha siku ya Moi, hiyo iliisha. Sasa ni watu wanaketi wanasikizana, na ukikosa kusikizana tutasikizana hapa kwa street. Why don't you call the leaders? Sisi ndio tuliita strike. Why don't you call us? Utuambie, keti na sisi tuongee. We talked in Baringo, the teachers were employed. We talked in Kericho, teachers were employed. In Kiambu we talked in 2021, teachers were employed. Tuliongea na Nyeri waka employ. Nakuru waka employ. Nairobi waka employ. Nairobi right now is doing a CBA to add more money to what is being paid right now. Na wako hii kitu ya kusema ati wage bill. Wage bill ya huku hata tukisema ni 52%. Ya Nairobi iko 67. And they are negotiating to add more money. Mambo ya kandarasi ni wale watu ambao wanaajiriwa kama state officers. Wale watu wanalipwa mshahara ili ambao mnachukua loan. Wale ambao mshahara yao ni kubwa. Uwezi pia mtu kandarasi ya 17,000, ya 10,000. Hiyo haiwezekani. Hata sheria za Kenya saa hizi wale wanafanya kazi kwetu wanastahili kupata pesa zaidi ya hiyo. Kwa hivyo tunaomba tuende pale chini tuwapee mwelekeo, tujipange sawa sawa. Monday lazima kanuke. Monday lazima kieleweke. Monday lazima kieleweke. Ni sawa? Na tunawaambia hivi mpaka kwa sababu tulipeana waraka wa kisheria wa kirasmi ambao umesainiwa na General Secretary wa County Government Workers Union kwa mujibu wa sheria. Mtaendelea kukaa nyumbani. Mtaendelea kukaa nyumbani mpaka wakati kumanaga na riboti hiyo mbembe njikaria hanini nigucokereria riboti makiria. Eno ni Murata wa Ngai TV. Amare twatikago ani wachiko duagira mwena wa Githunguri na Cero na aikaria goko ige mwihoya mukorwo mugituhe wira haha Cero turia tutwaraga andu anduthi wega na atumia korwo no meyumĩri makuage na nduthi nĩguo tũngĩkena. Secondly nĩ ngũcokeria Murata TV ngatho tondũ nĩo matũkinyĩra haha na matũhe reflector ta ici na nĩtwacokia ngatho na roreri korwo no mũkĩroragĩre TV ĩyo nĩ TV njega na nĩ na umithio wa rũciũ. Ĩni Ngai amũrathime. Wĩ mwega mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV. Niĩ njĩtagwo Archbishop John Gĩthirĩ wa makanitha marĩa ndeithĩtio nĩ Ngai gũkorwo ngĩmarĩithia na ngĩmarora ma Theophilus Church thĩ yothe handũ ya Rũma. Ngoragwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Ũngĩenda kũnyona mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya mathaa marĩa Ngai ekũhotithia. Na every Sunday thomaga thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ Theophilus Church. Ũngĩũka na ibataro nĩ tũkũhoya hamwe, twĩtĩkie Ngai hamwe na tũiguĩrĩrwo tha hamwe nĩ Ngai. Ũkatũnyitanĩre hamwe nawe ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai witũ arekereirie wa mahinda maya tũrĩ. Ngai akũrathime ũkĩnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai akũrathime na agũtũũrie wega-inĩ wake. Bye bye. God bless you. Welcome to County Parade Hotel.
njĩtagwo Karani wa Njoroge. Arata ya amũrata wa Ngai TV nĩ macerete gũkũ gwitũ magatũrehera maũndũ maingĩ mega ma kuga na gwĩka. TV ĩno ĩ kũndũ guothe roneka thĩinĩ wa bũrũri wothe. Macerete gũkũ nĩgetha magatũrehera maũndũ mega. Ũngĩbatara maũndũ mao kĩo bacera gũkũ gwitũ moke matũrehere reflector ici na nĩkĩo me gũkũ. Ũngĩmabatara ũkũmahũrĩra na thimũ yao 0742 141 kana umahũrĩre na namba ĩngĩ 0742 388. Wenda maũndũ maingĩ nĩ ũkũmona thĩinĩ wa Mũrata wa Ngai TV kuga na gwĩka. Karibu. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Ndacokereria tuthie na mbere na mohoro na munini wa President Kithure Kindiki mũthĩ nĩ ambĩkĩte icera rĩake mwena wa Maguo, Kirenga na Kijabe kuria athurimĩte waki wa barabara mwena ũcio. Kindiki orĩtie mbeũ njĩthĩ matige gũcagũra wĩra akĩmoria kũhũthĩra mĩeke ĩrĩa ĩrĩho tabarĩra-inĩ cia thirikari nĩgetha gwĩkũria kĩmũtũrĩre. Hii kazi mnafanya hapa sio tu riziki mnajitafutia, mnasaidia kujenga nchi yetu. Wakati hii barabara itapanuka ikamilike, itasemekana kuna Wakenya ambao walifanya hiyo kazi na nyinyi mtakuwa katika hiyo vitabu ya kumbukumbu. Kwa hivyo nawashukuru kwa niaba ya serikali, kwa niaba ya rais kwa kujitolea kufanya kazi, kwa sababu vijana wengi wanasema hakuna kazi lakini hawajitumi kazi, hata ikipatikana hawataki. This is not the only project. We are going to have a lot of other projects to ensure ya kwamba vijana wetu wale ambao wako na ufundi na ujuzi na wako na nguvu wanatumia ujuzi na nguvu yao kujenga nchi yao. Ndio tumeanzisha National Infrastructure Fund ya kuweka pesa yetu na pesa ya wawekezaji, ndio tuwe na project kama hizi mingi. Vijana wetu wasikae kule huku mitaani wakitumika vibaya na watu ya siasa kupiga kelele na kuwashangilia. Na makiria ma mabũrũri igana rĩmwe nĩ mekinyĩte kĩgomano-inĩ kĩrĩa kĩa marĩa matũrigicĩirie kaunti-inĩ ya Mombatha na kwarĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩkũrũmĩrĩrwo harĩ kũrũmbũiya marĩa matũrigicĩirie. Amwe ma mendekithia mao nĩ thirikari kũingĩria na kũgiria meri gũtega thamaki iria-inĩ mũgarũ na watho, gũkũ makĩria thirikari kũmahe neti iria ciagĩrĩire gũka nĩ biacara ya ũtegi wa thamaki. They need to submit their plan on how they want to protect their ocean, coastal water. And what we've seen from our global report that's just been released last week, we have seen that countries are very slow in terms of implementing their protection plan to protect the biodiversity lot. Ocean are facing a lot of threat in terms of pollution, but also in terms of IUU fishing, but also like a lot of activities that are happening by the fishing trawlers. So we are calling the authorities, all the people that are gathering at this conference, to stop IUU fishing, illegal, unreported and unregulated fishing. Na zinakuja zinavua basi samaki wengi tu, hata wale wadogo, na kuna wale wavuvi wa kutoka nchi zile ambao wanatumia ama wanaegemea uvuaji kama kitega uchumi, na zile meli kubwa ama vile vyombo vikubwa vikija basi vikivua kila kitu, inamaanisha kwamba wao watabaki na kuwa umaskini. Serikali ya kutumia nyavu kuanzia nyanza 2.5 kwenda mbele, sio nyavu ya nyanza 1.5. Hii inaua samaki wadogo, inaharibu mazingira. Na nyavu hizi ambazo zinatoka kwenye mawe coral, zikivutwa zinachukua paka mayai ya
samaki, kwa hivyo samaki wanaangamia. Wawajibike na watekeleze na waungane, watilie mkazo, wakubaliane makubaliano ambayo yameungana na BBJN. Sasa pia vile tunataka sisi kama vijana kulinda wa pwani, kutoka pwani, tunataka hizi meli kubwa zisitishwe kuvua kibiashara. Kwa sababu gani? Zinaumiza sisi wavuvi wanaotoka pwani. Na makeria marimi magana mugwanja magunikite na eka 2,000 cia urimi thikimwe-ini ya mbura migunda-ini iria iheanitwo ni PS Kimotho ugite muoroto wa migunda ino ni kuhotithia arimi makiria kuingira migunda-ini na gwikuria kuria makiria augite gwata na barabara onacio ni megukorwo magithondekerwo nigetha gukorwo makirumbuyo makiria. Tumekuja hapa kuensure tukiwa na timu ya NIA kuensure ya kwamba canal zote, desilting ya canals imefanywa na clearing of the bushes imefanywa, ndipoza hizo mashamba baada ya kupatia watu green card watu waweze kuingia na kulima. Ya tatu pia tumecommit ya kwamba mambo ya barabara pia itafanywa. Tumecommit at least a minimum of 10 km ya barabara itaweza kufanywa. Jambo lingine pia tumekuja hapa tunaona tuko hapa hivi, hapa ndio kunakuwa na hii laga inaitwa laga Irman. Hii laga kukinyesha inasumbuanga watu sana na imekuwa ni changamoto mkubwa sana kwa wananchi wa hii area. Kukinyesha wanabidi waende mpaka kwa main road ndio warudi pande nyingine. So leo tumekuja hapa kuzindua hii mradi hapa village 6 na pia kuna nyingine itafanywa pale hapa village 2 na pia kuna nyingine itafanywa pale village 6. Zote mbili zitagharimu serikali 55 million. Na contractor wetu amepewa contract ya 1 year but amesema kwa vile ya the need atamaliza hiyo kazi within 6 months. Na hii shida ambayo wakulima wetu wanateta leo sana ni mambo ya mabarabara kutoweza kupitika. Na PS amechukua jukumu ya kwamba hizi budgets ambazo zinafanyika zitaenda kuhakikisha kwamba barabara hizo zitawekwa kuwezewa pesa, na hiyo pesa tutafanya namna ya vijana wetu waweze kujisaidia. Component ya vijana wafanye bush clearing, waweze kupewa pesa ili wao barabara yao improve na pesa kwa mfuko yao pia iweze kuimprove. Hii bridge rais amesema atajenga na leo imeanza. Tunashukuru hizi green card inatolewa inafaidi vijana wa Bura. Kuna vijana wengi walikuwa wako na mashamba, tulikuwa tutegemea mashamba za wazazi wetu. Sasa hii leo tukipatiwa sisi tunajimudu kimaisha na tuko na shamba zetu. Hiyo ni faida kwetu. Na kumana gina ripoti hiyo tuwikerio rigikere kare akere gishokereria gukana ripoti cigie mathako. Eno ni Murata wa Ngai TV. Jitagwo Pastor John wa Kivanya. TV ino ya Murata TV ni tukenagia muno tondu hindi ria turamirorera maundu maria iturehagira ibindi ciayo ni ibindi njega. Maundu maria mothe marehaga ni maundu maratukenia, ni maundu maratuma tumenye maundu ma bururi, ni maundu maratuma tumenye uthii wa na mbere, ni maundu maratuma tumenye maundu maingi. Koguo tukenaga muno ni undu wa TV ino guku ndaraca guothe. Gutire TV ingi ngumo, gutire TV ingi yonekaga, gutire TV ingi ona TV yakwa ndimikirite Murata TV, na ndiendaga mundu guthaka nayo, ndiendaga mundu kumieheria, nigetha ndionere maundu mega ma kuguria na ma kundeithia. Utonga uria munene wa bururi ni indo iria iri thiini wa thi ta tiri, mai, mititu, indo cia muthanga ona nyamu.
ikaraga thĩinĩ wa mũtambo wa Mũrata wa Ngai TV o wakana wona cihanda thinacara cia hwainĩ tabarĩra-inĩ ya ũthaka wa bũrũri. Gĩtagwo Josephat Mwangi, cambĩki wa Mũrata wa Ngai TV, mwĩroreri na mũthikĩrĩria witũ no mwĩhoe ũthikagĩrĩria na wĩroragĩre tabarĩra cia Mũrata wa Ngai TV na Ngai akũrathime. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Ndacokereria na rutwo muri riboti ciĩgiĩ mathako kaunti ya Nyeri nĩ mbĩtĩka cia gavana wa kaunti ya Nyeri na kĩrabu kĩa Icuga kuma wodi-inĩ ya Gakawa nĩkĩo kĩrainũkire na gĩkombe kĩa gavana wa Nyeri thutha wa kũhota kĩrabu kĩa Rangers thĩinĩ wa final. Reke twamũkĩre riboti ĩno. Ici reke ciĩkĩkage maita maingĩ nĩgetha talent citikorere. Kwĩna youth nyingĩ mũno irorera kũrĩa icagi-inĩ tondũ gũtirĩ na iharo na tũtirĩ na mĩbira. Anake aya na airĩtu maumĩte o kũrĩa macinani magoka na magathaka magakinya haha. Koguo tũngĩũria andũ arĩa makoretwo mena irabu rĩu gũkũ nĩkuo magĩire gũka nĩgetha mone athaki ega mamoe mamathiĩ na mbere na kũmatrain nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere. Koguo ngeciria kũringana nani nĩ twamũkĩrĩte kĩrĩa twethaga. Kaunti yatũrĩte rĩo ihotaga kuheana team athaki arĩa aingĩ mũno national team arĩa moe nĩ moe andũ metagwo a Cuba arĩa marĩ gũkũ marĩ athaki a volleyball mathakagĩra nginya Kenya. Tucokie volleyball itũ harĩa yarĩ na njĩra nguhĩ. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ ya December na koguo nĩtũkwenda kuga na ndirikania Waziri Soipan nĩtũrarĩtie nake last week no tũrorete target iyo gĩothe aya na kĩo no kĩrathiĩ na mbere gwakwo na mũno tũngĩenda kuga atĩrĩrĩ ithuĩ tũrorete mawĩra maya marĩke. Arogĩa gwitũ ũgũkora gũtirĩ kĩndũ gĩtagwo goru wathiĩ kũrĩa kĩharo gĩothe kĩhana rafu. Imekuwa juu hata kama Icuga panapochezeanga ni shule na za zingine tunalimitiwa kucheza, so Icuga inafaa kuwa na gila wenyewe ni ya community, so naweza uliza government ya Nyeri ishughulike. Na riboti iyo ĩgiĩ ligi ya kũrĩa ya gavana wa kaunti ya Nyeri twĩkĩre gaturumo mohoro maitũ ma thaa ĩmwe mangĩ kwamũkĩra cihanda thaa ithatũ. Tũtagwo Mũciri wa Mwangi. Nĩ ngatho nĩ ũnyitanĩri wako.